Comunidade Motocross Timor-Leste ho povo Timor, hafalung ho tristeza bot, tamba crosser Timor Uang honarang conhecido Amin Carvalho, hakoto ona ninia jornada Moris ia mundo, hafoing hetang atakasang fuang. Crosser Amin hakoto is, segunda-feira lorong 2 bulan Fevereiro ne, ia tuku hitu liu horas Timor-Leste, tamba hetang atakasang coração, no consegue lori duniba hospital, mas bela consegue salva ne vida. Arnaldo Carvalho hanesan alin ikun husi mate biang, holaran triste haktuir ba Timor Pos ia mate biang ni residência, taibesi dili, segunda-feira ne. Mate biang Amin Carvalho, Moris iha lorong ida fulan Janeiro tina riung ida atusia hitunulu resineng, no hakotu is ho idade 50, no mate biang sai hanesan figura crosser motor, nebe conhecido ia Timor-Leste. Povo Timor conhece Amin hanesang Amin pembalap, no ninia contribuição bot ia mundo motocross, hanesang lotris, trekross no motocross. Crosser Amin Carvalho, hahu ninia carreira motocross desde ia tempo Indonesia, to Timor ukunan, no ia tinan rihun Ruasia, mate biang continua ninia carreira nudar crosser ia Indonesia, inclui ia kampung Atambua no fatin seluktang. Arnaldo conta, mate biang crosser motor, Amin Carvalho mate tambah hetang atakasang fuang, nebe antes ne sofre ona. Mate biang sofre moras atakasang fuang desde tinan rihun rua ronolo racing ida, to tinan rihun rua ronolo racing rua, no durante tempo ne, ni halo consulta regular, inclui bahalo tratamento ia Indonesia, tambah kondisang moras nebe acompanha ho moras seluk. Arnaldo haktuir, kondisão saúde mate biang niang, ia relação ho incidente violência, nebe acontece ia tina riun rua sanulu racing 5, banhira Amin Carvalho hetam pancada husi ema seluk, tambah problema halai motor. Maske ho kondisão moras, mate biang Amin Carvalho continua halo ne serviço projeto, nunemos ativa e atividade motocross, holaran dedicado ba desenvolvimento motocross, ia Timor-Leste Tony hakotu is. Durante ninia carreira hanesan crosser, mate biang consegue recolha medalha barat, no lori Timor-Leste nia narang ia nível regional, hanesan simbolo orgulho ba desporto nasional. Mate biang atakasang ya menderesang ya gitu, nembak di hospital. Ya udah hospital be kamalnya dia pernah hal konsultasi di bidun ini atakasang puan ini banyak to ya ini yang pak mau tak dulu ngasih kami ini maybe orang uingar sang uingar konsultasi kalau uingar sang ini mak atakasang dia fatin gue mak hanesin dia be tutor sudah bersama tambah dia uling kembang sampai tutor sudah ada dengan sangat taksimika durante ini lah servisi ini rasik misalnya sampai kalau servisi seperti itu sebenarnya dan lalu orang servisi sangat tinggi tulang kontestan paksa komisi 2021 di pernah hampa karena yang pakun sering ini mak boleh kita ya bakun ini komisi 2015 mulai kita nang itu ya sama problema lain forum sekarang nih impactnya mak totally ni hafi hal 50 anos dia di sendiri tema memang di Timur-Leste materi kata motor yang mahal punya motor Timur-Leste soal mahal buat orang yang motor Timur ya Timurnya termasuk kami sering kami familia sering besar asal tene motor keras mahal motor tapi motor hanusan mau nih tua orang kan Timur orang motor barat motor itu terpilih sudah track race atau motocross sudah nong macam ini Timor-Leste memang ada kali ke versi kuliah bercerita mati Amin pembalap TBC macam itu. Oke. Ya komisi Timor mereka nih hanya mau para ya 2000 ans ulumnya pernah pakai ya di media kita Tambua. Ya si tim bapaknya tuh itu Timor mereka nih mus sersi wilayah Kupang Mate biang Amin laos date crosser motor, may be mo sa inspiração ba juventude Timor Uang Barat, nebe hakar involve ang ihamundo motor cross niyang. Ikusliw,
Familia matibiang aming Carvalho, husuba timur uan hotu atu hasai netik orasaun, no hanoin diak matibiang, hodinya klamar bele hetang na romang ihelalehang. Reportase Novai Magno Televisão Timor Pos.